U vremenu rapidnog tehnološkog i ekonomskog rasta, gdje je skoro celi svet online i u svetlima, stopa siromaštva pada i stopa ljudske slobode i ljudskih prava raste. U Istočnoj Aziji se nalazi crna rupa, bez ljudskih prava i bez ljudskog standarda, gdje ako se tamo rodiš, tokom celog svog života si nadgledan i surovo kažnjen ako ne pratiš pravila. Strogo je zabranjen izlaz iz države, sve medije su kontrolisane od strane jednog čoveka i informacije koje država ne želi da vidiš su toliko regulisane da ako si uhvaćen sa Biblijom, tvoje dvogodišnje dete ide u doživotan zatvor. Možeš otići u radne logore i zatvore ako neko koji u srodstvu sa tobom počini zločin, ili ako te neko čuje da pričaš išta negativno o državi. Vladar ove države i svi njeni prošli vladari su viđeni kao bogovi. Sve ovo je sadašnjost, a ne istorija ili fantazijska distopija. Dobrodošli u Severnu Koreju. Severna Koreja se nalazi u Istočnoj Aziji na Korejskom poluostrvu. Graniči se sa Kinom i Rusijom na severu, preko reka Jalu i Timen i sa Južnom Korejom na jugu kod DMZ ili ti demilitarizovane zone. Na severu države dominiraju planinske regije sa najvišim vrhom od 2744 metara na ugašenom vulkanu Paektu. Ovaj vulkan je viđen kao sveta zemlja Koreje. Na zapadu zemlje uz obalu se nalaze nizije nastale spajanjem rečnih dolina na kojima se i nalazi glavni grad Severne Koreje, Pyongyang. Klima Severne Koreje je uz obale okeanska, a dalje od obale kontinentalna. Korejskim poluostrovom je od 1392. vladala dinastija Joseon. Do 1910. Japan nije aneksirao poluostrov. Tokom ovog perioda je vojska Japana počinila neopisive zločine korejskim ljudima. 1945. posle bombardovanja Japana i njegove kapitulacije u Drugom svjetskom ratu, Koreja je nalik Nemačkoj bila podeljena na dve strane. Na severnu, koja je bila okupirana od strane Sovjetskog saveza, gdje je vladao komunizam, i na južnu, koja je bila okupirana od strane SAD-a, gdje je vladao kapitalizam. Posle neuspelih pregovora Ujedinjenih nacija da se Koreja vrati u jednu celinu, napravljene su dve države, Severna i Južna Koreja. Na vlast Severne Koreje je bio postavljen Kim Il-sung, koji je bio komandant Korejske narodno-revolucionarne armije i također je bio vrlo aktivan u organizaciji borbe protiv japanskih okupatora. Također je većinu svog života proveo u Kini, tako da je već bio upoznat sa komunizmom. Obe strane Koreje su imale želju da se ujedine, ali da njihov vladar ostane na vlasti. I zbog ovog je 1950. Severna Koreja krenula u invaziju na Južnu, što je bio povod Korejskog rata. U ovom trogodišnjem ratu je život izgubilo preko 2,5 miliona ljudi, uključujući i Amerikance i Kineze. Ovaj rat se završio tamo gdje je i počeo, na sredini države. Iako i dalje nije nikada potpisan mir između država. Tu je od tada, 1953. do dan danas, 70 godina kasnije, postavljena demilitarizovana zona, poznatija kao DMZ. Na 38. paraleli, DMZ je najčuvanija granica na svetu. Dugačka 250 km, u radijusu od 100 km. Ovu granicu čuju preko 1,2 miliona vojnika. Cela zona je prepuna mina, vojske, ograda i bodljikave žice, gdje je gotovo nemoguće preći granicu. Posle okončanja hladnog rata i pada Sovjetskog saveza, kao i sa pogoršanjem odnosa sa Kinom, Severna Koreja je izgubila ekonomsku pomoć od koje je zavisila, što je dovelo da od 1994. do 1998. život od gladovanja izgubi preko 300.000 ljudi i da se i sada, skoro 30 godina kasnije, populacija muči da dođe do hrane. 조선 이끄는 힘 5세대다 인민의 운명을 한 몸에 안고 우리가 바라는 분갈인 이상 모두 다 벗겨주실 분 위대한 김정은 동지 우리는 당신만
Severna Koreja je napravila veliki kult ličnosti sa porodicom Kim, počevši sa Kim Il-sungom, preko Kim Jong-ila i sada do Kim Jong-una. Ova porodica je u očima Severne Koreje božanska, sa njihovim slikama i statuama svuda po državi. Ovaj tip staljinizma je uveo Kim Il-sung i zadržao ga je i posle pada Sovjetskog saveza. Slike svih trenutnih i prošlih vođa se nalaze u svakoj državnoj ustanovi, uključujući i škole. I posle njihovih smrti dešava se sahrana nalik Titovoj i gde su ljudi kažnjavani ako država pomisli da ne tuguju dovoljno. Vladari ove države idu do ekstremnih mera da zadrže svoju vlast. Malazija, 13. februar 2017. Siti je devojka koja već mesecima radi za kinesku kompaniju smicalica. Ide ulicom i na lica ljudi baci pitu, kreme i razna ulja, što onda snime skrivene kamere za neku emisiju. Ok, obećavam da ovo ima smisla sa totalitarnim režimom, samo se strpite malo. Ovog dana je i sve izgledalo isto. Nalazili su se u malazijskom aerodromu i meta je bio čovek u sivoj jakni. Siti se našla sa režiserom emisije koji joj je stavio kremu na ruku i krenuo je da uradi svoj posao. Ova fora, koja nije bila toliko teška da se izvede, je na kraju postala najpoznatiji rad ove komičarke. Toliko je bilo urnebesno to što je ona uradila da je žrtva smicalice preminula. Zadnjih 3 meseca Siti je bila prevarena da je sve što radi za emisiju da bi ovog dana, ne sumnjajući ništa i bez oklevanja, stavila otrov na lica ovog čoveka i time je izvršila atentat na Kim Jong-nama, najstarijeg brata Kim Jong-una. Iako se Severna Koreja naziva Demokratskom narodnom republikom Koreje, ona je sve samo ne demokratska. Veoma je posebno u svetu da što je u isto vreme komunistička, dinastijska i jednopartijska. Država promoviše da treba da samostalno odredi dobar život građanima na svoj način. Elen, oblik vladavine u Severnoj Koreji je totalitarizam, što je politički poredak u kome vlada jednopartijski sistem na čelu sa Radničkom partijom Koreje, koja kontroliše sve u državi. Prednost režima Severne Koreje nad starim totalitarističkim režimima, kao što je staljinizam, je tehnološka osposobljenost u današnjem modernom svetu koja omogućava vladi da na različite načine kontroliše narod i širi propagandu. Mada se u Severnoj Koreji propagira komunistička ideja, u stvari se tajnovito u vladi koristi kapitalizam koji je pomogao Severnoj Koreji da izađe iz krize 90-ih i vlada može da zarađi od crnog tržišta. Čim postoji takva vlast, neizbježno je da postoji ogroman broj veoma strogih pravila kojih stanovnici Severne Koreje moraju da se pridržavaju. 25 miliona Severnokorejaca živi pod strogom kontrolom u najizolovanijoj državi na svetu, tako da većina ima vrlo slabu predstavu ili je nema uopšte o događajima u svetu ili kako se njihova zemlja doživljava u spoljašnjem svetu. Puno ljudi živi u siromaštvu i njihova primanja su mala u odnosu na sve susede Severne Koreje. Čak i u glavnom gradu, koji ima 3 miliona stanovnika, nema skoro uopšte buke u saobraćaju, većina domova su poluprazni stanovi, ali zato svaki dom ima portret lidera. Zbog energetske krize struja stalno nestaje, a za posjedovanje same električne energije je potrebna dozvola. Naime, samo 26% stanovništva ima pristup električnoj energiji, a većina onih koji imaju mogu da je koriste samo 2 sata dnevno, zato što je većina struje preusmerena na manufakturu. Čudno je to što je posjedovanje mikrotalasne ilegalno. Što se tiče medicinske opremljenosti zemlje, uglavnom se koriste sredstva koje se zasnivaju na tradicionalnoj koreanskoj medicini zbog slabe farmaceutske proizvodnje. Posao u Severnoj Koreji je najčešće neka vrsta fizičkog rada koji je većinom težak i čak se i deca koje pohađaju školu ponekad dovode na rad u fabrikama i poljima kako bi unapredili manufakturu. Za običan narod Severne Koreje zabranjeno je izaći iz države bez zvanične dozvole vlasti. Ne smiju se ismevati i opovrgavati stavovi lidera jer se to smatra političkim zločinom. Svi televizori i radio aparati emituju samo državne kanale čiji je cilj da vam govore ono što lideri zemlje žele da čujete, a sam TV program malo podsjeća na TV program u bivšoj Jugoslaviji. Čak ima i tih 10-minutnih crtacija oko dnevnika, samo sa mnogo manje raznolikim izborom sadržaja i mnogo većim hvalisanjem lidera zemlje. Internet je dostupan samo vladi i elitnim građanima. Uvedena je i dodatna strogost sa zakonima protiv reakcionarnih misli. Misli da je nekada postojalo neko zlatno doba i da je u nekoj državi bolje nego u Severnoj Koreji. Pored toga, nije dozvoljeno posjedovati, krijumčariti ili gledati medije iz inostranih zemalja. Na primjer, ako je neko uhvaćen kako gleda neki strani film, preti mu kazna u zatvorskom logoru do 15 godina. Cilj je i da se zaustavi korišćenje stranih izraza, frizura i odeće koji su opisani kao opasni otrovi. Kim Jong-un je 2015. godine naredio uništavanje stranih CD-a i kaseta, ali pored toga u Severnoj Koreji je moguće ilegalno kupiti strane medije u skoro svakoj zabačanoj prodavnici. K-pop i drugi proizvodi južnokoreanske kulture su pored hollywoodskih filmova jedni od najvećih prouzrokovalaca zatvorskih kazni i smrti, mada je jedanput ženski K-pop band nastupao u Severnoj Koreji uz aplauz i navijanje.
prošloj deceniji najmanje 7 ljudi je pogubljeno zato što su distribuirali K-pop video spotovi iz Južne Koreje, što im je jedina dobra odluka. Ograničenja u muzici u Severnoj Koreji su takva da pesme moraju da veličaju lidera i od toga nema odstupanja. Stanovnici moraju da biraju svoje frizure od 28 ponuđenih koje država prihvata. To su 18 ženskih i 10 muških frizura. A i ako se održavaju izbori, na glasačkom papiru se nalazi samo jedno ime. Kako život u Severnoj Koreji sa godinama postaje sve teži, to su stroža pravila da bi se lakše održavao red u zemlji. Ujedinjene nacije su ocenile Severnu Koreju sa najnižom ocenom ljudskih prava, sa izjavom da skala i priroda ovih prekršaja ljudskih prava otkrivaju državu koja ne može biti ni upoređena sa ostatkom sveta. Južna Koreja je uvek gledala državljane Severne Koreje kao svoje i davala im je svoje državljanstvo i prava ukoliko uđu u državu. Zbog propagande od malena, Severnokorejci su naučeni da gledaju Ameriku i Južnu Koreju kao velike državne neprijatelje i u političkim odnosima se ove države međusobno gledaju kao prepreka za jedinstvo Korejskog poluostrva. Od razdvajanja Koreje, konflikti nisu prestali i jedan od najvećih ispada netrpeljivosti severnokorejskih vlasti prema Južnoj Koreji je bilo obaranje putničkog aviona tokom olimpijskih igara 1988. Da bi skrenuli pažnju sa olimpijskih igara, počinili su ovaj teroristički napad ubijajući 115 ljudi da bi preplašili ljude da ne idu u Seul. Tek posle 30 godina je Severnoj Koreji dozvoljeno da učestvuje na zimskim olimpijskim igrama 2018. u Pjongčengu. Dodatno poboljšanje odnosa se desilo iste godine na samitu kod DMZ-a, gde je prvi put od postavljanja granice lider Severne prešao na južni deo Koreje. Pored konflikata sa Južnom Korejom, dešavala su se i neslaganja sa Amerikom, koja su se sve više povećala nakon dolaženja Donald Trumpa na vlast. On je insistirao na denuklearizaciju Severne Koreje, što je dovelo do toga da je postao prvi američki predsjednik koji je kročio na tlo Severne Koreje u nadi da kroz pregovore može sa Kim Jong-unom da dođe do rešenja. Ovaj pokušaj je bio neuspešan i 2021. je Kim Jong-un izjavio da će Severna Koreja nastaviti da bude nuklearna sila i da Amerika mora da prihvati to. Iako je za prosječnog Severnog Korejca zabranjeno izaći iz države i u graničnim oblastima je povećana vojna kontrola i policijski nadzor, zbog želje za boljim životom neki su ipak našli načine za izlazak iz pustinjačkog carstva. Glavni cilj mnogih izbeglica je da stignu do Južne Koreje zbog blizine i mnogo boljeg standarda života, ali očigledan put preko DMZ-a je gotovo nemoguć. Mnogi su pokušali ovo, ali je retko ko je ostao da priča o tome. Jedina mogućnost za ovim putem bekstva je ako si vojnik koji ima pristup granici, ali i tada je gotovo samoubistvo to pokušati. Ipak neki su uspeli, kao ovaj 24-godišnji vojnik koji je uprkos šansama uspeo preći granice dovoljno daleko da ga južnokorejski vojnici odvuku do najbliže bolnice, jer su ga njegovi sopstveni saradnici upucali 6 puta. Ova granica se ne može preći ni putem mora, jer severnokorejska mornarica stalno patrolira ovim putevima, a na raspolaganju većina stanovništva koji su nekako dobili plovilo je samo najobičniji drveni čamac. Najviše ljudi su pobjegli preko reke Jalu kada se zamrzne, mada i ovaj put je sada izuzetno dobro čuvan od strane kineske vojske, koja ima dogovor sa Severnom Korejom da sve izbjeglice odmah deportuje nazad, što znači da bi kroz Kinu morao proći do drugih država uprkos neznanju kineskog jezika i bez mnogo stvari na raspolaganju. Pored toga, ako si uhvaćen da pokušavaš da pobegneš iz države, svi koji su u rodu sa tobom do trećeg kolena, uključujući i tebe, bit će surovo kažnjeni. Danas velika većina uspešnih bekstva, što je od Kim Jong-unove vlasti palo sa 2000 na samo 200 godišnje, je od stanovništva više klase, studenata, vojske ili uz pomoć korumpiranog čoveka iz vlasti koji preko poverenja države, stranih stipendija i dostupnosti vojne opreme uspevaju nekako da se izvuku. Čovjek po imenu Ha Jin-woo je uspeo da izvede stotinak ljudi iz Severne Koreje tokom njegovog rada kao posrednika, dok nije postao obeležen za odstrel, zbog čega je i sam pobegao iz zemlje. Severna Koreja prati Songu, verovanje Kim Il-sunga da je uvek vojska na prvom mestu. Svakom muškarcu je obavezan vojni rok od 10 godina i država ima nuklearna oružja na koja troši čak četvrtinu svog budžeta, jer uz pomoć njih režim širi svoj uticaj i strah. Vojne parade se stalno odvijaju da bi se pokazala snaga države. Severna Koreja ima najveće vojno osoblje na svetu po ukupnom broju stanovnika sa preko 7,5 miliona aktivnih i rezervnih vojnika i posjeduje četvrtu najveću aktivnu vojsku sveta od 1,3 miliona vojnika, što je oko 5% njihove populacije. U planinskim regijama države nalaze se razni vojni tuneli i vojne baze. Ako
ako neko, uprkos svemu, ipak odluči da poseti Severnu Koreju, to će zahtevati kako veliku mentalnu pripremu, tako i vrlo pažljivu pripremu prtljaga. To je zato što Severna Koreja ima jedne od najstrožijih pravila o tome šta nije dozvoljeno uneti u njihovu državu i kako se tamo treba ponašati. Nije dozvoljeno unositi religiozne, političke ili pornografske časopise ili knjige i ilegalne droge. Nezakonito je posjedovati bilo koje predmete koje krše zakon države. Svi elektronski uređaji i ostale stvari koje posjedujete moraju biti provereni od strane granične policije zbog mogućeg unosa ili iznosa sadržaja koji je nepoželjan za vladu Severne Koreje. Ilegalno je slikati ili snimiti bilo šta što nije turistička atrakcija, da na slici ili snimku slučajno ne bude uhvaćen prizor koji na negativan način prikazuje Severnu Koreju. Turisti ne smiju putovati sami po Severnoj Koreji, već moraju biti u organizovanim turističkim grupama. Naravno, ilegalno je pokazivati nepoštovanje i praviti šalo o Severnoj Koreji i o vladarskoj porodici. Lakomišljeni i pričljivi turisti zbog toga trebaju da budu na oprezu. Zabranjeno je ulaziti u kontakt sa severnokorejskim stanovništvom bez ovlašćenja vlade. To se smatra špijuniranjem. Sada, kada ste čuli sve ovo, shvatite da je ovo, što smo sada rekli, svakodnevnica ovih ljudi. Oni u ovoj državi žive i nastavit će to da rade. Vama je ovo samo video koji ima uskoro da zaboravite. Svaki dan žive u strahu i dalje nastavljaju dalje. Svi Severnokorejci su ljudi kao i ti i ja. Nisu birali gde će da budu rođeni. I sada moraju sve ovo trpiti. I ovako će se nastaviti do daljnjeg. Mada pravila za košarku im iskreno nisu toliko loša. Hvala na gledanju videa. Ovo je bio mnogo drugačiji tip sadržaja nego što obično pravim jer je seminarski rad za školu, pa sam morao biti malo ozbiljniji. I plus sam dobio pomoć u radu, tako da hvala Vuče. Isto, ako ovo trenutno gledate na času, zdravo, autograme možete da dobijete kada zvoni. Želim da dam veliki kredit Kento Bentou, Nas Dailyu, Geography Now, Real Life Lore-u, BBC, Vice, Guardian i Nacionalna geografija dokumentarcima na temu Severne Koreje. Bez njihovih videoklipova ne bi nikada napravio ovako nešto detaljno. Tako da, ako vas ova tema još više zanima, svi linkovi su u deskripciji. Ako vas ova tema nije zanimala, strpite se za sljedeći Memedović napravio scenu na setu kviza Pottera. Vidimo se sljedeći put. Nije dozvoljeno unositi religiozne, političke ili pornografske časopise ili knjige i ilegalne droge. Nezakonito je posjedovati bilo koje predmete koje krše zakon države. Čuo se, ne, ponovo. Nasmejava si se kad si počitao. Nema veze, zato što je smešno. Šta ja ti kažem? Ovo neko stane tako, nisi čuo i tvoj smeh. Ne, ponovo. Neću da čitam ponovo. Ajde. Ne. Ne. Ajde.